Negasngi na ilyang yung Jaintia Students Union dalai chairman DC uman leu chairman yung DSC hajing ito organiga exam garo kut ya ar kundi dari kuni bunai ina ilyang yung saini di chairman DC wa ida dawai le wa yiganiga exam garo pun man ya ar kundi dari wa postpone sai ya jibet cipor kita hiu ida wa ini exam wa postpone giga to wa khamat do to yo organiga result grade 4 advertise kina do arjara powi udah deple gi interview hadu new banai jun arjara mandru ado negas ngi pamyo i result kateo pun man ga i khmat do wanai liang ka sain do wa postpone swai gi ni exam chipet chipot sekawi ga benta le yo i gi ga LDA ka kamo man gate em ga ke support high court ai jing to wa kate ga jing subai ga discrepancy ga corruption go em po ga ni DSC tenete ida ikam ga sai ni da dawai kat puyu solve ni kat puyu pen baik igini gi agi jingi to tungkam tungjam hani po DSC was Jaintia Hills em kam pun sange chwai gini exam de jingi to kata ga benta segawi ga benta le i wan knang ini kamat adin waki wobon nagi candidates lani gi nong chong chunong ya rilom Jaintia de kelima kali sewan wiar ga sai nyong i JSU mem wiar ga ong i pi kerja siun lagi por kerek kena mentau pait ba kerek kena mentau wobon walang negeri mentau yang student candidates wobon gi benta ndre katun ga JSUE kajing to gani gi issue iulit gani gi issue tanga ngai scam o pait ba di candidates wobot inadin kajing to gani gi benta wa khmat do kesain banjur ha gani kajing chemo DC wa kan pudep igini waro idalai lembiu pediang gani exam do penman gi kenang yo ai ga jing chania nau pait ba em kam chao postpone ni chibet chipor gani wesain la kwa ko pha ga message ko clear chi pait ba chi candidate subaro wa mani wani percaya ga thungkam tungjam ndri percaya ga system don ni dari system yang iman ko iman subago ikon ga rilom Jaintia na ga por odi ga por yugi kena go kre stom met wasngi your eye kena kre stom kamada yo ya po go wi ga kesa po high court hagak po kini ki OMR shin tang kini ki candidates kumem pendap ira yi karo yo mi bertuj ki walai ga personal interview kini penman ga ira ga yi ikam ga sain insania ai ga DSC adu oman gatel nete daw insania be ga rayong ga high court wa emburam wa ngai scam mela ga court ka bicara ko e won khanang wa man ga jing mentoy yang ki candidates sebagai pait ba dan ni kena kan rogi thung kam to jam hagan ni ga riyong i blai chibo